wena futhi uzosuka la eduze kwami uye kulokhu uzongifuthela ifuba engekho la ngizokubhoboza ngenhlamvu mina la ngutshela uzongijwayela fast qoqozela udlame la hayi angifuni phela lokho emendleleni yami letsizwa ngifuni lokho ingiblocker lapha endleleni ngifuna ukuthi mangifuna ukwenza into ngiyenze nginsizwa phela mina lo walala noSandile lo umngani wami wena ukuphika lokho mina nginabo ufakazi la abona kuselula yami ngisanezithombe zakhe ngafanga ukushutha zona angihambile wena ngangihambile lo mne wethu ngiyemsebenzini akangilinde ngangihambile ngisemsebenzini ngakhumbula yena uMayidululo lo udala ngaphinda ngabuya ke futhi emsebenzini wayengazi ukuthi ngiyabuya mangifika endlini ngifika kade beyijabulisa vele angibashiye bethi ukuthinta nomngane wakhe uZandile uma sengifika akasekho uZandile lo ngangimshiye naye sekukhona uSandile ngibafica mfowethu omunye pheke komunye benza umdava mabafo wafica liphakathi ngiyakutshela inja le amasimba lawo lapho maphambi kwakho baba amasimba yabona nawe uyangicasula ngibuza amasimba nawe usungibuza amasimba mfethu yini nawe ungibuza udoti nje fuseke mina ngabe ngiyeke ngihambele manje ayikho into ezolungiswa la ngiyakutshela ayikho into engizoyilungisa nalona wena lalela hayi ukuthi ayikho lento kanye ngiyakutshela na iPhone la ngizokukhombisa mina lento le efonini uyibone lento wayenza wena ukuthi wenza amasimba wena lonto ngiyayazi futhi naye lo uSandile ukube ngangahlangana naye ngamfuna uSandile akazi ngize ngimthoye namanje uSandile igazi lakhe liyamtshela uyayazi into ayenzayo wena njengakwazi ukuthi ubekwa yini manje ngiyaxolisa ukucasula mnumzane ngiyazi izokucasula lo mbuzo engizokubuza wona manje izithombo nazo lapho liphakathi ngizobona kanjani yazi uyangidakelwa cha ngisho izithombo wayisho something ungitshela amasimba ngempela uthe uzongikhombisa ubufakazi bokunuka yini ngoba ngiyakutshela ukuthi sifebe lesi noma uyamlala lo uyamlala uyangazi kahle mina wesizwa ukuthi uyangazi mina uyangazi kahle uyazi ngubani mina bafo mina ngizela ukuzolwa nawe hayi uyangilwisa phela mangibuza amasimba la ngibuza udoti wena amasimba la ngibuza uthe unobufakazi angani nginabo ubufakazi ngizokukhombisa la efonini nginabo ubufakazi mina ayikho ke lento oyikhulumayo njengamanje usukela ubhuti ngoba uzosiza mina wena kwalalela ayikho lo awungibole kuselula yami lapho ngifuna ukukhombisa lo ngifuna umqeda ukusa lo awungibole kuselula yami lapho siswa yakithi nike iselula ngikhombisa lamasimba la wena nje phuma empilweni yami wena phumphele nje wena phumphele uyangibona ngikhuluphele njani ngiphethwe kahle yimina ngikondla ngikwenza hayi suka ngikhuluphaliswa ngowena wena wangenza lamasimba kunalokho wangondisa ngazaca ngacishe ngafa ngibulawa wena amasimba kwathi mengabe kwenzeka njalo ke manje wagcina wafike wamondla wathi usuka wabondlisa abanye abafana noma ondlisa uSandile ikhekhe lakhe lalela buka la wena nawo lamasimba akuyona lento ngikhuluma ngayo ubani lo akusiuzinhle lo akuyena yini akuyena uzinhle lo akuwenani lo bo wenzani utilithelani uyadelete manje awujambona usile kusasa amasimba wena wenza lento manje wena wenza lento le akuvela ukuthi wena lo Mbukeli masikubingelele sikwamukele kuphina kuphi la ubukela khona le channel siyibiza ngokuthi Umjolo Show. Igama lami ngingudlala Matifana and I am the next big thing in KZN. Ngithula uhlelo silungisa umjolo olithola khona la ekhaya ku channel esiyibiza ngokuthi Umjolo Show. Khumbula ukuthi ke lo hlelo engilenzayo silibiza ngokuthi silungisa umjolo ulithola every Monday ngo9 ekseni kanjalo nangoLesine. Sikwenza kanjani nalokho ngokuthi on Sunday ntambama sikushaye ngama highlights ukuthi yini ongayilindela ku episode ozobuyithola Monday ngo9 ekseni. Akugcinike lapho njengoba nango Thursday ngo Wednesday siyaphinda futhi ntambama sikushaye ngama highlights ukuthi yini ongayilindela ngo Thursday ekseni ngo9. So wena into ongayenza nje ukuthi upressile lo subscribe uzothola i-notification ezokutshela ukuthi ama highlights avela nini kanjalo ke ne-episode full episode uzoyithola nini. Akugcinike lapho nawe siyakucela ukuthi ube ingxenye yayo le channel ngokuthi ukwazi ukusubscribe ulike uphinde futhi ushare yona le channel esiyibiza ngokuthi Umjolo Show. Asikukhumbuzise futhi ukuthi ungakwazi ukupressa lela button elapha ezantsi elibhalwe thank you. Mawenza lokho uzobu donate to us ukuthi ke sikwazi nathi ukuthi siqhubeke le channel ikwazi ukuthi ihambe phambili. Asikukaleli ukuthi udonate ngento engakanani. Wena wazi amandla akho nokusupporta nje. Ungaphinda futhi ke uthole exclusive content yayo le channel ngokuthi ujoin membership yale channel ukwazi ukuthi uthole izinto kuqala abanye abantu bengakakwazi ukuthi bazithola. Akugcinike lapho asiphinde futhi sikhuze abantu abathatha umsebenzi wethu bakithi bawuposte einkundleni zokuxhumana. Kurong kakhulu lokho
loko ukuthi abantu bakwenze mhlawumbe umunye uzoyibuza ukuthi why ku wrong ngokuthi thina asikabi nawo ama sponsors njengamanje so sizwa uYouTube ukuthi sikwazi ukukhokhela ama production asenzela lo msebenzi nasishuthayo so wena mengabe uthatha umsebenzi wethu uhambe uyowuposta einkundleni zokuxhumana lokho ukuthi kwenza ukuthi abantu bangabe besakwazi ukuthi beze kuthina bazoyibukela bona uqobo so ngaleyo ndlela imali esiyitholayo asibe sisakwazi ukuthi sikwazi ukukhokhela i-production company kanti mengabe abantu bebaningi beza kuthina siyakwazi ukuthi sikhokhele wonke ama-cost ayo i-channel nawa i-production so ningayenzi leyo nto i-wrong kakhulu siyanicela bakithi udlala matifana lo aningibonini angilwi nani ngiyalungisa namanje ngizozama ukulungisa ninako ukuthi into yethu siyenze ngendlela siyenze ihambe kahle siyenze ibe right niyazi ngicela ngani ungakhohlwa ukusubscribe ulike uphinde ushare yona le channel umjolo show uyabona njengamanje siku 60k subscribers okusho ukuthi sikhula nawe bo ukhona siqala usasekhona namanje asikhuleni sonke size sifike to 1 million subscribers sindawonye khona sizokwazi ngempela ukuthi silungise imjolo yobani nabo bani njengoba wazi ukuthi ke indlu lekhaya la senze izinto eziningi ezahlukahlukene siyabonga kakhulu